IKUNDI na Kambuni itiganite ona citinatigwo na thutha hari mihang'o ya uhandi wa miti kundu gutiganite guothe bururi-ini. Mwena wa Thika kauntiini ya Kiambu, murugamiriri munene wa ruhonge rwa kuramata barabara nene rwa KENHA, injinia KUNDU ni atongoririe mihang'o ya uhandi wa miti 13,000 na kuria atongoririe ikinya ria bururi ria kuhimbiria uhuthiri wa ngari cia thitima, akiuga ni riguteithiriria kunyihia ndogo thumu iria irekagiririo ni ngari. The other day turari na drought nene muno bururi wothe and the region. No umuthi twina mbura nene ningi igakira ringi. Koguo no nginya turore uria tuguikara wega tondu thino ni imwe. No horo ucio wa kunyihia emission iyo carbon dioxide no nginya turore muno. Na njira imwe ya kurora horo ucio ni gutiga gucinaga ndithuru na beturu. Nayo bengi ya Housing Finance ni nyitanire na muingi kuhanda miti kundu gutiganite guku bururi-ini kuria mihang'o ino itongoririo ni murugamiriri munene Robert Kifara. Hindi ya mihang'o ino makiria ma miti 2,000 niyo ihandirwo. We are working on 3 SDGs. One of them is called climate action. We are here, all of us, planting trees to replenish the earth and also to be part of what His Excellency the President has said, that we need all to stop what we are doing and plant trees. Njera-ini ya Kitegera kaunti-ini ya Kajiado, gikundi kia ho ni mahandire miti njera-ini ino kuria maratanya kuhanda makiria ma miti 3,000 kimera-ini giki mbura irathie na mbere na guthandana. Munini wa murugamiriri wa njera ino ni iranire gutigirira miti ino ni yaramatwo nginya yakura. Tuko na mikakati tumeweka ya kuhakikisha miti imenawiri na tumeiweka chini ya mwangalizi ambayo ni farm manager wa gereza hili, ndiposa aweze kuhakikisha imehifadhiwa. Mutito-ini wa Njukiriri kaunti-ini ya Embu, ruhonge rwa kuramata mitito KFS ni runyitanire na anyititemi matiganite kuria mahandire makiria ma miti 1,000. Muikariri giti wa mutito wa Njukiriri Simon Wambua augite mwaka uyu ni mahotete kuhanda miti 200,000. Tumeweza kupanda miche more than 150,000 seedlings ambazo make sure ni kuzikuza. Kwa hivyo sisi tunapopanda miche tunapanda kwa ustaarabu tukiongozwa na Kenya Forest Service. Na kurunya njara-ini rwa nyamu rwa Masai Mara, gikundi kia agendi aria macerete mwena ucio matinatigwo na thutha kuria manyitanire na thirikari ya kaunti ya Naroko uhandi-ini wa miti. Hindi ya mihang'o ino iria itongoririo ni murugamiriri munene wa runyanjara ruru Stephen Oleminis, makiria ma miti 500 ni handirwo. Planting trees for our future generations and make sure the Mara ecosystem is green. I'm very happy, I'm delighted as the chief park warden to be joined with our international friends to make sure that we have planted trees and make Mara a place to be visited for generations. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Waithira wa Mwangi.